Oh, well, I hope you enjoyed that, but we're not going to leave it just there. I just showed you how to make your own DIY gym equipment. We're going to have a lot of fun with it, and Rian is in the studio with us to show us how we can do that. Rian, I'm excited to use the gym equipment. I can tell you how excited I am to show you how to use it. Okay, ek is reg. So waarmee gaan ons eers begin? Okay, so ons gaan begin eers met 'n bietjie bors. Onthou net altyd die opwarming is baie belangrik. Okay. So swaai so 'n bietjie daai arms, maak so 'n bietjie los. Dan gaan ons 'n bietjie push-ups doen. Okay. Dit is 'n baie lekker gym equipment. Sorry. Okay. Genoeg plek vir mekaar. Okay, maak seker jy is opgewarm, jou larig en bene is ook gestrek voordat jy hierdie aanvat. Okay. As jy onthou die postuur is baie belangrik, gaan dan stadig af. Doen die push-up. Mens kan so 5 tot 7 van hierdie doen as jy dit baie stadig doen. Onthou dit gaan oor hoe reg jy dit doen. Okay, doen ek dit reg? Jy doen dit reg, Zoe. Daar sê die postuur is perfek, baie perfek. Moet die arms uitgaan? Arms kan uitgaan. As die arms ingaan en jy druk jou elmboë teen jou lyf, dan gaan jy 'n bietjie triceps oefen, maar ek gaan nou vir jou wys hoe triceps baie makliker kan oefen. Okay. Kom dan vorentoe. En dan soos jy push-up doen, gaan ons nou weer net die tricep doen, net in die ander postuur gebruik. En dan gaan jy af. Okay, little tricep dips. Okay. What do you think of the gym equipment? Yo, did you make it yourself? We just did. We just showed everyone at home how to make it. So what's quite nice is you can have it anywhere and do it out of the comfort of your own home. And even girls can do it. Yes, of course. Okay, then I'm quickly going to show you how to use those dumbbells. These dumbbells you can use for stretches like yoga and Pilates. So you can just use them to stretch nice. It just works that muscles very nice. Also you can do the curls like you did. Slow girls. Okay. Okay, then you can do that. And I'm going to set you up for the tricep. Weet jy wat was lekker van hierdie dumbbells? Ons het dit self gemaak. So as jy dit bietjie swaarder wil maak, dan is nat sand die perfekte manier om daai ekstra gewig in jou dumbbells te kry. So nat sand is die antwoord. Yes, and I mean if your sand's dry, it will be lighter. So you can play around with your fitness. Okay, dan gaan ek jou gou wys. Hierdie is ook nog 'n tricep, een wat jy kan aanvat. Met 'n stadige dip tot jy by die grond raak. Dis baie meer gestabiliseer. So dit gaan baie gemakliker vir julle wees. Okay. En dan kan jy dit doen. Dan kan ek gou kyk of jy dit reg doen. Kom ons kyk of ek kan. Okay, cool. Ag ja, daar's sy. The natural. Definitief. Dankie Rian. Okay, so we just showed you how to make your own gym equipment, how to work out the upper body. A little bit later, Rian's going to show us how to work out the lower body. But don't go anywhere. Ewan is about to share his secret on how to make that post-workout smoothie.